Ndagusuhuje mukunzi wa ETV Rwanda. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku kinyabuzima cyitwa Seadragon. Ngiye nitwa Manzi Claude nkwaye ikaze. The Seadragon ni ubwoko bw'ifi bubaho bukaba mu muryango wa Cyane. Harimo na Seadragon, pepperfish ndetse na seahorses. Bukaba kandi ubwoko bw'ifi budakunze kuboneka kuri iyi si. Iyi fi yibera mu majyepfo no mu burengerazuba bwa Australia. Iri zina ryayo Seadragon uwariyise yagendeye ku migaragarire yayo bitewe n'ukuntu iteye nk'ikibabi cy'igiti. Iyi kandi ihindura ibara bitewe n'aho igeze. Ishobora kandi kubikora mu buryo bwo kwirinda umwanzi wayo. Nk'uko ubona ko igenda ihindura cyangwa se ihinduka mu mpande kandi mu buryo butangaje. Ikindi kandi irabengerana cyane. Iyi fi ishobora gukura ku buryo igira uburebure buri hagati ya santimetero 20 ndetse na santimetero 24. Ikindi kandi nuko izi fi zikunda kurya udusimba duto cyane ndetse n'ibimera bito cyane bikunze kwibera hasi mu nyanja. Nkuko nabivuze haruguru, iyi fi yitwa Seadragon iboneka cyangwa se iba mu nyanja ya Australia mu bice by'amajyepfo n'uburengerazuba bwaho. Gusa ubu bushakashatsi bukomeje gukorwa kuri ibinyabuzima harebwa niba nta handi bushobora kuba bwaboneka muri Canada ndetse no muri Amerika. Igitangaje kuri izi fi nuko ngo zishobora kugenda ibirometero byinshi mu nyanja zijya gushaka ibyo kurya, gusa zigasubira aho zaturutse cyangwa se aho ziba. Izi fi zishobora gutera amagi arenga 250 maze zikayabika mu murizo w'ikigabo, akaba ariho bangurirwa. Ikindi, ibi byose bikorwa nyuma y'imyaka 2 kuko ariho ziba zikuze. Ku bijyanye n'ubukerarugendo, ngo buri mwaka nibura hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bajya muri Australia kujya kureba ubwoko bw'amafi atangaje. Nk'ubu Wikipedia ivuga ko mu mwaka 2005 ubwoko bw'ifi bwasuwe n'abantu bari hagati y'5,000 ndetse na 7 bajya kubikoraho ubushakashatsi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubukerarugendo kuri zo. Muri Australia abahanga muri siyanse bavuga ko uko iminsi igenda ishira indi kaza ko ubwoko bw'ifi budasanzwe bugenda buzimira bitewe n'uko hagenda habaho ihindagurika ry'ibihe n'iyangiza amazi muri icyo gihugu. Ikindi kandi ngo zicwa n'abahigi cyangwa abarobyi muri icyo gihugu kuko ngo bemera ko izi fi zifashishwa mu buvuzi butandukanye. Ubu kirimo gukorwa ni ukurebera hamwe uburyo yabungabungwa muri rusange. Ndagushimiye wabanye natwe. Komeza gukurikirana byinshi bitandukanye ku rusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'uburyo twabibungabunga. Ngiye nitwa Manzi Claude.